Mwakoze cyane guhitamo gukurikira Alphonse Sport TV nk'ibisanzwe ni channel y'imikino channel uboneraho icyitwa imikino aho kiva kikagera hose. Mbashimira uburyo mukomeje kutugaragariza urukundo ndetse nkwibutsa kudukunda ukanda like ndetse unasharinga ukore subscribe n'ibitekerezo byanyu birakenewe muri comment. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kuganiraho rero turababwira uburyo Sekafa Kagame Cup yari yakomeje abariyo bari hejuru cyane, hanyuma turaza kubabwira no muri Afurika igikombe cya Afurika cyatangiye, igikombe cy'Afurika mu mikino y'abagore, igikombe cyatangiriye muri Maroc. Turaza kubabwira uburyo umukinnyi wa Arsenal de Gunners ari muri Afurika ari i Douala muri Cameroon, aho yaje mu buryo bw'ubutembere mu gusura famiye. Turaza kubabwira i Burayi transfer ikomeje guca ibintu. Ikipe ya Arsenal yasizoye irashaka umukinnyi wa Real Madrid Vinicius Junior. Turaza no kubabwira uburyo ikipe ya Real Madrid uyu munya Cote d'Ivoire Ryan Diomande nayo iri kumwifuza cyane. Turaza no kubabwira amakipe yanyu ari muri pre-season uburyo ari kwitwara. Nkwibutsa kudukunda rero ukanda subscribe kugira ngo inkuru zacu zikugereho umunota ku munota. Reka duhere muri Sekafa Kagame Cup yakomeje. Ikipe ya Al Hilal yaje gutsinda ibitego bibiri ikipe ya Tusker FC. Hanyuma rero ku mugoroba byari ibirori bikomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport yerekanye urwego ruteye ubwoba, aho rwose agapira yagatambazaga. Ikipe ya KFZ yawubuza umupira birangira rero ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego bibiri ku busa. Abareyo rwose bari hejuru cyane, abareyo biteye ubwoba. Umupira ikipe bafite iri hano rwose byagaragaje ko iri gutanga icyizere, kandi byari ibintu ubona ko bitanga icyizere. Rero abareyo congratulation ku ntsinzi bagize. Muri Afurika igikombe cya Afurika cy'abagore cyatangiye muri Maroc, byari ibirori bikomeye cyane. Nk'ubu ngubu itsinda rya mbere ribarizwamo Maroc, Algeria, Senegal, Kenya. Hanyuma itsinda B ikipe ya South Africa, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzania. Itsinda rya kabiri itsinda B. Hanyuma itsinda C ari ryo tsinda rya gatatu ririmo Nigeria, Zambia, Egypt, Malawi. Hanyuma itsinda rya nyuma ryo rya D, itsinda rya kane ririmo ikipe y'igihugu ya Ghana, Cameroon, Mali ndetse na Cape Verde. So biteganyijwe ko match rero ziri butangiye kuri mugoroba kuri 26 Nyakanga. Ikipe ya Algeria iratangira ikina na Senegal ku isaha y'isa moya. Match yatangiye biracyari ubusa ku busa, ndetse Maroc iraza gusoza ikina ku isaha y'isa 4 na Kenya, aho Morocco Kameme ifite amahirwe menshi yo gutsinda Kenya, dore ko ikipe y'igihugu ya Maroc yateye imbere cyane, imaze iminsi itwara n'ibikombe impande n'impande. Ejo n'itsinda rya B rizakina rigizwe n'igihugu cya South Africa ndetse na Tanzania. Ni match bazatangira ku isaha y'isa moya. Hanyuma Cote d'Ivoire ikina na Burkina Faso ku isaha y'isa 4. William Saliba ari Douala muri Cameroon, aho yaje gusura nyirakuru byara nyina. Mbibutsa ko nyina wa William Saliba abyarwa n'umukamerone, hanyuma ise nuwo muri Liban. Ariko uyu musore murabizi ko akina ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Rero yaje gusura kwa nyirakuru. Ubona ko abaturage biriya mu byaro bamwishimiye, bifotozanya, abandikira ama autographe ku ma jezi ya Arsenal. Ni ibintu ubona bari bishimiye cyane, dore ko agenda anatanga support iriya mu byaro. I Burayi Arsene Wenger wahoze atoza ikipe ya Arsenal, ubu ngubu akaba ari umujyanama ukomeye mu kuzamura impano muri FIFA, yavuze yuko ikipe ya Arsenal de Gunners iramuka ibonye Vinicius ari umukinnyi rwose ibitomboye, umukinnyi uri buze kwifasha kwegukana Champions League. So Arsenal rero nayo yasizoye iyi deal ibiri bubi cyane. Umukinnyi umutoza wabo cyangwa se ushinzwe kugura abakinnyi Andrea Berta avuga yuko hari amabanga akomeye cyane ari kwinjirira Vinicius Junior, ndetse hari n'ibiganiro bari kugira inyuma mu muhezo by'umwihariko. Rero ikipe ya Arsenal iyi deal irashoboka cyane mu gihe yaba byitwayemo neza. Reka dutegereze tuzarebe uko bizagenda. Mu gihe rero baba bamutanze Vini, ikipe ya Real Madrid nayo irashaka Ryan Diomande umunya Cote d'Ivoire ukina
Leipzig, bivugwa yuko mu gihe Vini ari bugende, ikipe ya Real Madrid iri buhite izana Diomande kuri miliyoni 170 z'amapawundi nizo Leipzig iri gushaka. Ubwo reka tutegereze turebe uko bizagenda. Liverpool yaraye ikiniye na Sunderland ni muri pre-season, yayitsinze ibitego 4-2. Tottenham Hotspur yatsinze ibitego 2 Auckland FC, ndetse Ajax Amsterdam yaje gutsinda Burnley ibitego 2-1. Nkwibutsa kudukunda, ugakanda like, ukadufollowinga, ndetse ugakora na subscribe. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV.